Bread of life. Ikaw na siyos na kaywa. Ikan duste bang holmekos nitia. Lelen nga shwea. Siya nga finan Kent, Washington. Uya ke background na nga. Tamil Liban. Daga San Antonio, Texas me. Katagay ni ki kasi nga. Inwi ko oske. Maluto tsebe maanyam dashkilen misingya. Inda ka karangan gat. Ki gastan gat. Gasing ni sa vakma. Giving more than enough. Arke exodus tol ngolon gosh. Wastu na gate gosh. Gastas ko siya vakma. Sang yok ki mafal. Kad ko lo ki gastan gat. Jetu inda ka ingite gat. Aina man ama patat na. Irundalig din gat. Ino frashes lalo sin mo sise. E katala Jesus Christ il we got pinganalen. Inu siya in alasyo. In karangan gat.
inakkayikat. Kasmadallal, akkalimyak kilutumote, saptatolu, fashingalan korshingishingalit korsan, lekshanina kayikat, na kastaldaga in the tikat, kaikat, akataya na shesh mas wash. Maingi kiwan daga na shesh kadin gain, itala, langsilan kat na shesha, inana o yemal mong yang nagifoko, moldaga ke, kastaldaga pe na shikkom, in kashikat molin ngan lasha. Aklo malam shinkat, kiltam lilipan ke, kadeli shungya be yorollan gandaka, wigat ke kashinge, wibesya ulala ka, kapasta ke wa maashan. Ana kustian, kikat life nge, efinigek ka nagimdanin siyomin kain, sheriepe, tagaini lasha, inma ashesh kewa, eski malutuda. Napana nga rata ka lasha pange, kadinda ka sharam ke malutuda, akata yeke, wiko sprayle, inga nakkayekat mayen ke, malutut yok mataka ke wiksinga, daga sharam ke kalansap, na oyepe orekma. Stewardship singe pa, matlash ke lang asla mo kalansap. Na mission singe pa orekma. Kadita la orekma sapta si fasal ko siya kalamin sisla. Kadine na kadintapan. Ana kya kalamiyak kengan. Ngonlan gadinash. Fakat kan fast na met kimana kayo mo kataka. Inak fast siya. Otherwise, katika nak fast sila. Orekma lalan fall na kima. Ilbangon gat na kayo. Metigat na kape. In wiko ko singe. Tamlilipan ay kasyakat. Inoralape. Siyepray in Mashlors. In gaben siya kimama. Kusay online ministry. Lobo sa. Ako in ganak fasyela. Tikilan misinge mo kayo na. Ano siyebek ka na siya kadin kanda ka. Weye. Nakimda ke. Genesis nige Revelation. Kadin ito. Ako ye ke saplan gat na sikom. Inukakat lagi kastan gat. Mama ko iska nakalin la. Futesi ke yukuya ki. Ke foko. It's a mystery. Katnigun la fukiane. O kayak le. Sean e kapat. Inoya siya na ingen. Kaslan gata na futesi. Ana kya kalimyak ki. Meto saptasikal dolu. Askainin fokin yok akus aske. Kadin kisen siya kun la. Piagasin fok akus. Ngay maftesi. Ngay patati. Anke. Nakatlal fong imaftesi. Ngay finan patati ken fertile soil. En ma akulain ace. In takeover akshokshokki. In likiyan ma. Fata kan tolak ke. In kapkapwek. Asikya. Apanang taga na sikom. Kadin ito la. Kikat kapsha futesi. Kaya nakikastan gata. Kasil na nashkim dawek ye. Fella. He was with the beginning. Napanang ara. Pasisella lal daka. Alagalal buven na indakal. Kaya sishkarak na sikom. Nakakayikat. Kaya mohol makatash kayo. Kaslan gat kadin rek magun. Lagi foretelling. Esang perugin siya fagya. Inakfashirik malangata. Esang perugin siya fagya. Kadin gajas nagi mapais wasan gata. And lagi foretelling. Lagi kadin itala. Makatapala kalimig eschatology. End times. May sikya ka. Esikya ko ay nagilak kalimia. Mayen elchayik kiyek. Elana sikaya. Musyenge. Oya belitu. Aklo malam singat king akain.
Wala tam liban in the ka. Inigesta ta kay nilasha. Kikas mga kalimingin ang in wipena in kain awin na naklasha nagimatandang kaya. Nangasyamin we apply kipelsingi. At kung pray pamliban na nagapekasla. Kadun siya may ritmo singi Rida la pray lagi. Kadun kan ta kay ni kimalutut mo askilen misingi In our literary context historical context nakadanga iswaka malutut si Mars misingi naki mananakyok siki kalensa Eric maki wik misingi So you're in the right place. The tafong le si te accident si para kumasin singi Katagat lalfungi mo akataya maasha Kadayak fashion kinapel si masyafla malutut singa to its entirety. Napaneng was welcome into Gawigat. The Kiebe Pashe was ke NC maasibla comments kengan ke screen duman. Inusipe edification akana si skasi mars katagani lash msingia. Katagani pray ke belsinge. Kat kulo malap na siyum kat papa. Kikat mol chunlen sasesi. In sul beta gamtang nagi maswas pailom ke kaslom. Moin gas na naashkem dawag. Ki umrelak shaw fella. E gasik le may taka arsin maslos. Eldagan ki si shikasha. Kat mayt na kayo malalfungi. Ingan molkin. Kat kulo ke kaslom. Alena taka kalem na shish. Kum taka kaslom itak ko ke scroll. Ingin aske format lan payapal. Kat kaksyakin kom. Laki kaslom yak ke payapal matay ke kaskusay. Leng si mataga na shish. Phone laingi. Kekat konak, flow konak ingan shoot ba sham kun rek makun. Keshipin ma phone si. Then I dekla section a clue ke si teslonigal mekosh. Fosong dolu. Then I dekla geo valiki. Wan kaska pato litek yang nake. Then I dekla ngan liki. Bange kewa. Kadin leksyon loang nake yok nakat met kola. Met kola matawa grun nina si papasi. Kasi met kola kasi community. Met Tripoyan church. En met koljen molen met mayen. Shake molen met de asin beus. Kadin gantje sa fashe kun. Kunogan valatje makom. De kiefesh takewa. Met kolin gandiang talik natum. In gandieten. In pain nanak. In gan karangan kadin mas. In gan karangan matchen of inena. Elosya shikshin malik. Panangat pray peke metlash mamtay na asur laki pelsingi. The colon gaslum. In bashala ben cielos in chukum. Si filben agas magunyalos. La gaslum alena encouraging. Akayagat. Metlalal fungila. Metlalal fungina kayo mamadulle. Kumema takasyak sipel. Taksalosyak. Sang nuknuk wala na lom. Inkain ocean na siyong kasi pukanyeng. Anak yung makkalami kasi desloni kaya ko. Fasikal dolong iskal alkos. Inoya singen. Mawen na dumel floknal mamosis ni kikalya klal. Siya kung makifan na ba italasyo yan. Kiman of transfiguration. Akkalami yung kimedo sa ptas ngalit kos. Inakayagat pa masak na mole. Lakat na gawa masak na mole evin sikyak. Event siya makat natap na kapesing yung matalal fungi. Ki rapture. Kada nuknuk yang penuknukin bulan alom. Soak na kasi po kanyang. In ocean na room. Maingin akalimila. Kumdekain. Man kan laki matalal fungi lom. Akayagat ka din fast na mit.
Losien fulvas kinugtugin mayon lom. En fasreng, si kalenina en fastukum. Kat kulom halap ki kaslom. Ta kapen akkaya metlas mamda. Lomono. Kometa pusien met nakewalom. Ma ekin met manaski. Physicality law. Functionality lan mano. Kuminkain falokon la. Akkayela. Akfonyela. Naki oye mailos palakka kemit. Mayan yurum makefan na kan sikya. Kat kulo malap na siyum. Komlikiye pe takta. Nurse lom. Ina na libuven lomin kan karangan matlasingi. Kat pray pe kelos na kayo. Nakmanas kaya matlasingi kayo. Ilosin kain syukum. In syuk. Miraculous healing lom. Yokligi na kayo. Molin lalal ilalos. Ingan fototo na room. Ingan sham na syum. Inkain ngetlepe ako. Nagkita kalong floklan when na doom. Kadin kain ako la. Kat prepe kitalik natas na kayo amta. Lom kelbos ki pelsingi. Kat prepe kitalik natas ma. Patatyang ba nagikasya siya kasya ki domestic violence. Tiyakyang na selo singain is class nagi DUI school ko oye fakya mailos patatyang nagya. Kat ngasyesyum kat papen naknas kasya dalik natas ma elja guluklan al sikin pisela. Sikin kanawasan genikla. Inuniye. Banang yoksibega din kain bray ke matlasa kayo. Inga no kakat lagi kaslom. Kat nusegi project 66. Tagadin tala kanon Genesis nagi Revelation. Fall nagi mamsumas na kayo. Kat na kayo met fakak. Inga no kakat lagi kaslom. In magat ka nakataya fall malututlo mo. Transformation in gansikya kemolan dalik natas. At dalik nakawa mam nagiya. And trust care lashes. Kat ngusyesum gat papa. Dan wangan sa kastalan mat lalal fong ikipelsingi. Alosin tuyak. Fakak maswas paeki. Kaslom. Tamoy tangan maul. Kat kulo malap na siyong kikaslom. Inkay nakayakat. Na pay Jesus Christ. When kulo si fan na natum. Panangkat we lem the like fakat. Lalta kamisa tukun lentolo el maulyak. El katang la kalyak. El katang la makuluk na kayo. Aswa kashirum. In throne lal. In intercede cash. Panagatlal fung ilar shamram gas na siyum. Kita kaya ni bel asoy ka. Katlalal fungi. La misla lom. E mainsewo lom. Asfesh gigasingi. Katlalal fungi la kame wikat. Mayan kum silia dari. Ngan lomingat. Ngan sisya kum olelake. Metigum suak na rin papatamo. At kulomalap kimaingi. Taka in wikat, kadin kain taka, akataya malututlo mo, kaya kasingi, in bring change of heart, transformation, manifestation ki gaslom siya kalimila, gaslom siya kanvalok na yurumbusya. Pahingi may faklas ki pesingi, may ngarslas na siyum, siya katlalalfungi lang may wikat. Kaya when na tum Jesus Christ siya katlalalfungi kaya, Amen. Lumalap, pelang agagin na sila tamlilipan. Nanda ko, kasla, finne, ingasagat ki, mamakat tagay ni kaya oye ko. Tamlilipan, pelang siyum, ang ganwala pa sharing logo in safla. Okay. Kat lumalap kaya, sampraming kasla, we pray si masang kasla rin larso. Kat lumalap na singgat.
Ke belchi si begak na shish kadin taga we mit lash na kay wakshai. Ako lang long mediti sinam singing. Sang yok ligi mafal. Exodus toling ulon kor fos lunegi kors. Tamal treskel dataga usya ma reaching and usya ben na akyok ye ben na laisnem tolu magatigi ya pefunya. Natago yang dugunet broile gangan nangataka na prakyang tago lin taga usya historical we literary context up to that sapta toling ulon kor rasaptang av na fon na ke. The minds taga shipa na tafama from na ma get like na shish kai shi ke pelchingela. Me key word lugo magataga from kunta stewardship shipa me mission. Bangay ma katash ke mission like a witching like a unit chef la shi ke kota sing me lal fungi kolan church katash ke winter kota sing to gonna get me unit chef la sing etana church amaliti naga igas la unit sing taga ke mit Christian kataga from kun baptize we me kafalan len nakataga from kun len chapel na nga from kun stewardship and mission pa lang asyek na ke kaskurada na kalansap euritm stewardship and mission na next week inoy lang silang God long siya mit niya pang maliti mataga insang karangan matalal niya church believing Jews and Gentiles in main akay lalal ko enduring beliefs of the church pakoda siya dashkin alat taga loing na ke mangay narrow ikati na ke me stewardship sing me mission sing that na saman kaya from no siya katlikiya kaya we kunokon na ke Monday kunokon na ke Tuesday abang sal na lalap si tam la fiskal likiya na ingin na katita ka na ke Exodus lila kapash fogya na ke from no siya abing ko siya samil taga agate yorit masya for son kos ni ke alikos we pelyo korin sapta alikos fos tolu na ke iya kumpuan som rewinding ali na likiya pe me kunokon siya ke Malakai sapta tolu fosit kos ni ke singalu na focus la siya pa Exodus tolong kos fosit kos ni ke singalu pagkatata ka na stewardship mission ne mana yok siya bang kaya ka tram kun stewardship kadin faithful kadin alaru na ke makatil siya min kat pa caretakers na ke malangkat pangamasin stewardship siya lang taki ke temple kat pa temple mi siya now we were created in the image of God. Masupok lutin na pa temple siya kaya mauleles. O kaya siya pentakotin yung kwan God. Ikasilangan mo din ngan dito na mana siya afla pagkadash kaya every single person have that ability, capability in maintain kat pa matong na kaya temple siya yok supe evin kat kesum karangan machaya stewardship machaya kadena da inkarangan kat siya first of all how can you go take care of others when you cannot even take care of yourself masing yok supe nangata ka na tamal cheskal ikat na siya del share na siya kelong yaw sana lelas elong ya matiti lutuk kya mai me molkin kya mollalan ngan etay langan pa elu siya nga lutuk kya yok tigin na kayo wakyaslan God may kyak na siya yok siya ka din daga
Kalam na pa gespen me bella sho malangat. Talan ma lusenge mal resources lashne malali. Mana kaywa. Spiritual gifts lalinga marketing steward in aro mission ching. Pataga ke patambram kinorit masapta si fos on kosni ka alko si kaya. Bang makatashken. Kat ke o yeshima. Katukoy machijel de kaki. Bang. Kat kalansa in fact playing washing. Nara mind taga weepen na proy marik lang kating kalim kela. Pero ale forset na pay. Na even kung taga o kala ke kastan gado me weepen na forset sing. Nara taga nga taga lieta na kad ale forset na pay nge na make makikiap taga uskat nga anchit ba na kalim na shish nakayegat. Ako siya na pay nge. Efo mana phone fast shikatil sinashish. Or kataga ikalla isla section activation. But that's ko siya, hindi pa na tamil chiskalit broikun. But inesmak na gamang. Maniping katiye context ng Exodus, usiya may naliki siya. It'll enslave na siya Pharaoh. After 430 years, ilusyal dalom na Mount Sinai. Sang masap sinyaw. Namasak ngayon padalo ko ya. Nga kung gat weapon na. Eltaga misha modia som na inkasao. Siyum nila Genesis nila reflection. Panga malikia kinasikomo. O pato kiya pa yakla. Ikil yakla. Sige na, namnasikin lang kamasing eh. Inan kaya proiluman, proilagape. Inwipan na proilal tamil chiskal tagang. Nakan meron. Kada steward ifa kaya. Stewardship mission pa siyang kanya. Kaya karangin na pa ifa kaya makikiyap si bang. Katikan karangin makikiyap. Katiko. Mansipa na kalim yung supen masing na kaya art lagayin bel na kayo na kaya which singal dolu na kaya singal ako siya na kaya makatash kaya inu siya fos singa in si pak kalim niya. Katlan misle lan si fena matalya ko wasin mana kayo karangan ng nganuwos nankuwos manuwos no fonta inwangin maeta kalim las Jesus Christ eldeko inwangin maeta kat nta sano floksing. But then na ako na. Na stewardship lan malan gata ali yo supete mo ising. Mo lan may tapay na kaning karingin. Nakata karingin fa kya ako lan God. Itakang masapsingaw ngan kataga na me paling la. Genesis ni reflection na pataga itakla sin matlas nga. Itakla mapayesing. Utaka makikiyap siya. Na sipa na taka inakyok ki. Kat ars ke ingken kluo crossroads sugo bagadash ken. Kadina rin sila la pia mas kadaw kaya. Nangafat na pay. Kusangan min silawo sa daga. Kasi ben may kekla kat nta ke utsingal dolu sumla na masin. Ukay. Mapay sinasin matlas ko sa akin. Papan matal ki kas ko sa akin. Panga mas mga tasking. Panga mas mautaga ka din stewardy. Hindi ba na flocking may class na. Rung Jesus pa champram ganyan. Sa chinakli wasingan kat nasumon. Furnishing tolu ask. Showplate siya, candlestick, altar of incense. Itakla. Naro, nga kuminta ka kalim na pa kaya waya mga tasking makikiyap siya pa Pwinkat. Ang si matagay, wote ni, tagani, kailang si matagagat, or makin get 2002 na siya nga. Kadinan sumliki. Na even kung, may call siya siya uluman, kung na si papa siya. Kung nung masampram kanya, nga kung di force siya magatusod na. Force siya mga usod nga matagay, siya tis kung satan may force nung utolo kaya, Bible matal kaya kasko sa'y. Kaya Bible sa siya nga itakla masin fulwangan. Nan ko wo si dakla.
non ko wo sitakla kataka nake lom nuk nuketa napa oli of oli chinen oli of oli na moita wana intina kalam ket pakusan lan mishu daga broina kun katani kestana shishkatin kalam ke masing when evin ko matana ke masing makum kat kia pakat ngai o nga yang ngai wi kat kadin flok narun kat me o nga yang ngai mana illa patien klik na force na dasne masyak fuguna na wangani marathon klik na dasne fashili kaino yop content shit na shish nara in way na makatli ke from nan tal na din ka ngai kadin na kadin te si pa kalu ni milo sosh kenge o kadin ta kana ke mapai sing na mapai sing te pa ko sang na ministry pa Jesus Christ kat ta ko na nan chengai na kes makni mai kat ta ko mta ke throne of grace in academy malankat la mai ta long ka te long pa na ma kunesha pang in faithfully faka kaslan God la forget long yesum telia kaslan God in ak fashiakle na stewardship mission makataringen na nga eving omne mission maregingen na finan ko sa nga mamay ta call o katlidi ke from no chema mata na Jerusalem ni metsom na ke uta ko may sang si me got the Holy Spirit paus o sa na ministry when first of all got som na ke papal si mauta ka ke online God papal na ke uta ka ke online God archipen luti inkai inaksiwoshe nakatanya masiwosos na sinmay para kat som na kaya papal mata siya papal siya meta man kat loing na masi makiningin ang pakantin matafong na kaya ako na naksiwoshe man meta pa usa ngon na mongyang na kaya luto mo dito ulo fosingalon ko singalikos nakatagal na pangin itekla section na closing nakataas ke crossroads ko sila lalom evin kung papa si nese umenon flok na ke mapailan kat magain inon ke proy lusan na wana nga kalamia kadata ko tamal tres ka lata ko si marita ligia na me place name to luwa ele proy la gana tukun na proy la nga ta ko si history ma ikek na si ke puksinga Exodus asom na ke me outline ma ikek la pa inusta ka ni ke sapta tungulon kos aleta ka akyoki ma singen akateya bangai oye si ma sang karungin me church kadash ke church kacham kun church te orek malan met nga pa karungin church orek malan God naro explanation sing about Kashmir family expository preaching sing in an arsh expositional preaching sing in an arsh pel na kayo bangai mas mataka yokimin inta ka me kan men book singen na ke pelan Bible me biblical times na ke 2026 me theological principle may ta apply na si kom ke malutut na when the information bangai or transformation inta ka in one man ka din when ka tak swashikat sanctification je badash ka na yoksube ka din kalam gela man na ka mak fashiyak na inenta ka ke akwaklan kat magain church pang church nga every single person members ke church isusta ke online God pang masing kat inin na napay kan ngon man kat pa kate yang mga nasis temay ngon man ka aro kat kulo man lap kaslan man dagewa ngalila ne usla daga nge ang ispelay na ulyala tamla triskal Louisiana Edbot kung kulo man lap kasluman kat Thailand na fin ko mas ke background na kat place you show man kulo man lap kaslan man dagewa kadata ka tamil triskal la usye marita reta la usye pen na proy na kian wikat pa proy ke masing na laisinem tolu ay si pa kapashi masing stewardship mission baka tram from kanya stewardship mission at local na pela nero tamil triskal kilomala Lumalap
Kaksin kat ke gasha na yok mo. Pamaliban ay gasha kat kengan. Kat ako lang fast na meeting na ki makat matayang na ki okay maluto da. Man wala lin bain ko usmata ka we got ke kasi ngaya. Ang fact pa kilo malab siyum dan dali siya na ki kung me akademi tagalaman ki pasay man ang screen na ngay. The fast na meet na ki malutot mi siya ngaya. Inkain daga gasha kat. Napay na nga ki week na kayo Arslesen aims tolu. Mamalut-lut ma ak fashiya kibella ni dawi. Ka kibellan secondary school. Inilan pasalla. Na kung finnan ka ta na secondary school da rekmakun Q&A. Ingkanda ka leksyon na kataya ki sivela lab singan. Na Q&A singan pa question and answer. Parak sinsiyak nga taga kayo. Na nagkamalutot si kiset niya nga asip luo si pa kayo. Tarakta lesson aims tolu nga masimetan fakma identify characteristics of generosity. Kadin kain akatay ka pinpoint niya kata oya ki nanakin lang si esang kasha. Nakat finasom ni kay luwa kore na algosh. Fastolo na kay kata ka highlight ye na kay oya si mapole siya sin mit kore nga in kapsha mailo sa ashkea na kay grace lan God, langgalang lan God. Nara akademiyak la kata pelingan ki sin sima esang long si sangin kasha. When is a very gracious God. Listen ay makluwo siya nga elda ko nga ko minakatay nagi context ma our financial collection ma oregani anayin me bolil alut nagi yok na nagi church in Philippi, Church Macedonia, Gentile church pa from gange, the first century. Na parang elda ka sham na sin mat koren nga anayin papalyakin make example ke oyelan mat Macedonia nga elda nang siya ay lo sarala ala yok ke ben elos parin gasha ipsiak tolunge nga kome akademi fuka in genekin pa sham kunyak nga in sewo in sang singe generosity nga kumera fuka ke week si fashion nga ka fuka o yin esang lakuman na panang tako kataka shamram ke tanda ipluangan bakat shamram kun yok ke ipsimete kaya Jesus matamalutut nga shamsham na masitukuan pa polil rek makun o yin sang giving gladly result masikyakan na challenge masang na silusan na ke luo koren sapta algos fastolo na kiyan. Naman kasi siyak mata ko simat tamalutut nga balemel tabok lagi urek masapta si fason kos na ki algos. Masimain alena ansik kum kaya nga pa urek masifas algos. Elosin nan gagi may sang si ma Jesus likiye metigil soak na rin kat papangay. Kat hindi na ke Bible nata siya to no lang silan kat papa. El sa pa mawin gulo si fan na natal. May sang sin lokum. Na ke wen singel som nigi kat alikiya may sang sila ngi perclit singe in wikat pangan madal. Nakat malalal fungi kaya siliyaki in ngakom. Akademi kaya fusis sapta si fasingalakos kasingaldonon kasingalakos na epangan sila kun me ikesta lakke ipsingena na deta ka katin ritela nagemalututo nakat fast na mit
Maluto chingan pa ito ko ki Exodus was sapta tolngolon gosh fastuan nagit goshan. Afine ka nusi nag-screen na share ya maluto chingan. Afine mo inbangan kalbo. Nabangan mo ritla siya. First, luwa nagit gosh pa siya ta ngay ritla first. Simit ngay pain mo usi na siya inen met luwa mo sam kunyak ngay. Katagan yung rit ke paising ngay. Exodus sapta tolngolon gosh pa ngay. Na first siya nagi wasit gosh ke payapal matal ki kas kusay ba ngay. Shkiloang liya nagi ayan gas ngay. Pisalel hoholiap edal faurekma. Mwede na kayo wasyalal met insiye. Shetyo valvulia yorolos lalmet met kalamineta fuke oreyan rekma nakawa yorekma lan lomsin God falgima nakawa matyo fel sapkun. Fasto vakmo Mosisel bangul dalma pisalel holiap mwede na kayo wasyalal met insiye. Shetyo valvulia lalmet insiye. Mwede na kayo wasya insielos parakyak talanta kayo na rawrek masingi pastolo. Elosis Esel Moses Mesang na kayo madalik natal Israel elos wisya na kayo rekma in kalansap in lom madal inorek magunya elos syak na wis na yorol mesang kilang si sang lututeng na kayo pasyakos metlalmet met na kayo siya rekma na kayo nagilom madal elos na kayo takaliki rekma lalos siya elos araw pasimekos elos kaskas na siya Moses ya fap meta wusye yok nalikima enenaya kinara orekma siya chovel sapken on gosh Moses siya sap elos fakak kasinge in walila na phone fak lela met mukula matanin tiya si filara katay na orekma nakima may sang nagilom matal oinge elosikolya meta intia wisi wasit kosh tama on your allos fal nagirekma nakewa inara yokliki pangan maritma me taga na si kumke fos sinigit koshan nakataga ni me break merita gashikat kat kulo malap na simkat papa ke malutut lo mataga ke wiksinge in sham kin na ke oyen kalan sabe sang lasho maingi kadinu koy lut kun mama kasum daga akalemina ke fungshitaria kataga lutut kun oye makum sapkin na sin Levites nge in karangan priests and karangan iwan temple lom masyenge ke malutut mataka na siya masyenge kataga siya ko lain lutut kun pe mama kum sapkin ana ke ka treaty ke mat saplom kay los na kay wa craftsmen minorek makan skill set lang ko ana simet makumpara ka kinsiya inkan da ka usye mama shalolos inkan masay rek malom kat kulo malap ke malutut lom kat wedok lalal fungikin la kastom siya ka treat kandari kome usye kalme yan asish kita kanilas ke kasingi kat lalal fungikom ako lan fast namet ki pesingi nakmana second line siya na kayo matakainin long ki malutut lom
Inayan ake orek masial gosh akalim minasish. Takal ngan medalamin kol mana kayo matashke. Ken muen na tum Jesus Christ sirat lalvungike. Amen. Well, lo malab. Damli di pa ngat lulogan niya win me naki sharing lako. News ko me kumin kayo norela. Naki literary context, historical context in Gajakat. Nakatfasom naki akataya ki malututo. May sila ki screen na. Mawis ko me kulamala. Kat kulo malap ke tamal treskal sibaw sila sinem tolua maldagal kia fungan si bakas makinigat kan ina na pa kaning narrow ya malip to na ke maldagal kia tari aral dagal si kalmuni el reda la maridan tari extra stone malon course first na gate course el me broila ke na ngena kadale ke alam na paela oye makatlingi na ke mariching na ke maktaga funga na kat pasang lanmen met et ba siya kan nanchen met nga met luo ma sam gunya nga ne ke for shemet nga mai silala karin kalam ke na ke stewardship sing inte a for sigat siya papa na ret na sin Moses nga Moses en mega dito sam na dingat nga la so si vel utak la karin yak le sin met wal si fan nga siya to iba na mas mga tatagaliel na kay Jesus Christ nga. Siya flayel som second man in command kaya matan fel na phone siya nga. Story na kaya to matagata na. So siya vel wangan la fast na full akakos matafinen itchap nga. Moses matagake. Pharaoh sa siya nga tuyak tatina dahil so siya faray appraise siya nga. Nakatkalam kala Moses siya buwi elisus lawe matayak we. Katkalam kaya Pharaoh da skin tulokun niya kap na push lang talit na dingkat na the Israelites. Elu siya suking kanaus la. Won siya mit. Natalos. Moses was spared. Pangar malang God. He was spared just so. Yeah, ang ngawul si mata yakin ni chep nga ne kang la som na Midian. Kunya el sunyal ngawul. La som be a great prophet in man. Inora ma si makatil na akiyatar. El ba so musyetik na talingan. Wayan na katakalin niya. Nage lene kaya nage chena si singan mego foshingal dolu. Kat si vena fat na siya Abraham. Kunya laki a covenant na siya Abraham ke chena si singan lu foshin na dolu. Foshit kosan. That through you, Abraham fell on the phone like place. Now that got the na placing scan it part of that placing is met langan it som na ke me straw foreigners. Now mashimay los matake ichemante as part of the plan. Now kadata got the na saptang on na phone na wanan taga ushi o yes magating kalam gela me redemptive work shibang salvation mean nage saptas nga luke exodus nga nakalang niya elosin right makin siya ke animals uwan sang shalela torpos lalusan lupuvan siya yung tagate ala kail nakatataga me usisye history ke pukshinga na outline shirksina taga ni ke saptatun molon gosh at amal tres ka taga me usye ta shalala psinga niye Moses pirate maginya nga el alit tayak el pas mas la pukti me gosh meta Genesis Exodus Leviticus wake na Deuteronomy nakadali na ke me oyen puksinga tanay taga pinakapash na ke sapta nga mo ang alal course ke Genesis taga te kesla mati nga bauchak na sumna ye ichap nga mati nga turn out to be me when nakatil ulang na sila prem nga nera na tik na talo when yitun ka siya wana
pok fin felang pakang tani na Pharaoh sa siyan taga da kufnang anteler also ye mai sang na kan ara ifin ga ti outline jing taga ipto lu ba ka deli na kan me sapta chene ke sapta singa lu ka deli e los mata mutan velicha na kapin sapta singa lu ne ka sapta singa lal ko elos on the move from Egypt na me Mount Sinai ara ipshafta singa dal taga sapta singa lu somne ke sapta ngau ingan kan mata Sinai itak yang masa na itak yang instructions na kelom nuknuk singa nan pangan layout in a general sense kya puksing na ali yok shubeka din di kapash na kya to mai tagang fakyak yang dana sile premi ke chena si singal megos but mut kuma ya ke when na istria kalamia 1445 1444 me around that time period my los tagaligi me any chap nga naga sum trail itana siya to ko siya sapton gos kada li te chima to go bengani may tam tak senje ke kada ita kala 1444 1445 kada tagali na Solomon ni kyang ben na siya to ko siya sapton gos akalamia pangan mo na te chima to go reference kinyagin usye determine mo pangan 1445 tal taga Exodus likian chingan na vinga tin lage kya bang septu chin akala mo belching Alexander the Great elala pe city after his name Alexandria finanicha medit no nagate nga lo ba LX6 again 50 X6 rala itngaw chingan septu chinjinga kadele na pange ine singa taga kyang Exodus singa illa shi wanan taga nage context language sim Alexandrian nage Greek language vingom som nage iputanay illa shi na nage nempongan digina mas mataga fa mo name after Exodus la alle kalim la pukime ko rimet nga wan met kan taga line la Moses pas masla la kalim ke masim la pekeng to yokspen ma singa tin taga lieta na me falla la apsi makat nda kliengan tagam tak shale kinak yok mataga ke Genesis 3:15 na ke futesha pai taga le manik la ke tu fokisen Moses la type sina ke Jesus Christ tal singa na na shi kadin kyan ke ma singa wana akalmi be sapta singa lu Passover fishing nakataga shambram kin mga na cheese zagarala lots of pash ka shambram kin gawi ke arsomla el instituto dia masinga el pa perfect time so kumata ko na ke Exodus nga even gatte ka part nga no wala na pai wala liya in kadin kalam na si komising la wala kan exciting Jesus Christ mo kay banga masinga shala nara that enslaved na Silvero for so long 430 years 430 years. Na Moses isusla inanicha. El aklamama unia machel gang na som. El gang na som. Som na genji pang Midian. El yang gal som na. Nal som da Midian. Bang enchi mahakalamya mo bang belchi machijes. Kadilan Moses ngalan taga wana symbolic si mai taga kel Jesus ni el shepherd chill en talian go show mera chaga show lan wana na plan ngal na ji develop no e gang na sin gang ni o meta go ngai kadilong persen mat lali finani chapelos wuya operation elos alle ore kulugin bel singara kadataga na ipshemit mga kalam no mataga ke elosars click na din gat ngam ta Israel ke sapta sine ke singal lu kadataga na katles sonul Moses yen mai siso then fakan may na len sumaro
Abang nga wana nga kalamyang sapta si fosinigate course Israel multiply. Now they're being oppressed mga Pharaoh sa singan. Ilos na ka Pharaoh singan tinatal so siya verla lang mga sapta yo. Inakulukye, inaksapos sila, inaksamoyela me issues fakulan na tingkat ng Israelites. Abang sapta liyo kataga na mo siya issues sila. Issues sila kaya fosina kaya singaw. Napahil taga atapte ingin ay kain ni kaya sapta liyo wana nga kalaming na meshing nga el sumatayan Moises nakatil taga naral el taga naral kaya sapta tolo inu siya na generalization siya kading kalam kaya work malangata na kaya el issues lang ngo foreign land any chap ekin may ipru ka may choose ngan el issues la we mata yak yang ngaul under Pharaoh bang education system siya mo me lalim medin belge bang military system siya mo koy medin belge mo siya mata laki al munia folla munia may di chip siya kain na tago when Pharaoh shooting ng munilya al tago mta me may shepherd siya bang yang ngaul bal shepherd ngan God went through him developing him na kaya work malal na isam niya masing nga great prophet siya bang tik na din God nga ya ang fo doling o nakatya taga naral kaya sapta tolu fos akot na gatong ngul siya nga ning siya masing nga plan siya malang taga deliver ya tik na din God nga nikian Egypt enslave elos enslave na siya Pharaoh deliver siya bagat la sa bayan liya sal siya nasikom mo siya nga enslave na kaya sinful nature siya makuluk pa kadash kaya fela siya kad enslave na mesik kya when na shal siya ma developing na kaya Exodus nga katil spela great prophet deliver siya nga kung Jesus Christ el taga min siya tao siya nuwa in la kos siya na kaya sinful nature siya nga we are enslaved na kaya sinful nature siya nga lit na din nga we're enslaved na kaya oppression sila Pharaoh nga na ifingat nila na Pharaoh is the principality si makatagakalamig kaya every saptaon korpoli lakalamig but we are fighting against the principalities of this world so Pharaoh was like a type na kay Satan Moses siya daga type siya na kay Jesus Christ any siya el waba na fela si mga dash kanya na cause siya ba dash kanya the greater than the great prophet Moses pagkat from kay Jesus Christ nga daga na pange deliverance pala or makin sumkya sapta me tolu ni kasi ngalal ko nga pangat mtaki ka sapta tolu el taga let commission wana len moshwalla katin moshwalla Moses lang sumrala plans up siya usiet na tal nga liki show apataga kam do long burning push so taga sapta tolu fosi sapta tolu ka ko sakalan nila God calls Moses sapta tolu fosi na gamong lu alo lo pam gulo nagatiye sign makadil sang el sang sign kaya sapta ko fosin na kaya sign tolu el sang sikal sukulala lepa ke bawala na water to blood el rela yung medali nito la kat nga I am nga po bikum met kumilya pang mang na siya yung ben na insang compensate alo lo lalingan yung siya la era sapta ko fosin na kisnya likor in melan well pang machine pang oya siya makadekalan na God left na siya Moses. In other words, they represent God. Then fat na siya Pharaoh. We fat na siya matlalingan. Nairan na welal asa matpalay wana lang taga na lawar makin sikal mga pa akalamin. Talaga na pero pinsumara masin. Talaga siya lo. Kau siya mat nga diki siya siya. Nang ako may fingat liyan na kaya shalalapsing kaya ito na po tar. Burning push siya ba sikyak tar. Lalo loyal sang may sign tulungan. Nang yan I back him up with his brother, Aaron. Nadala fulok na siya. Fulok na meshingan, Pharaoh, kaya kalang kaya waldar. Saptal mi ko sa ngayon ko, sakalam mo,
El chipen na rela yokalit me makayok singan. Kenas ben elo show up nga Pharaoh refuse. Nara me pangamasing. Akala mi kasaptawan gosma kadel daga chipen na kayama let deliver mo ito. Let deliver. Nara might ngan siya mada ke koslal Pharaoh deliver luwangan ito go mitian. Eskili o iya makadashtin. O iya ben makataga gen New Testament na pang born of the Virgin Mary. Ngon man God rela Virgin Mary bitata yak wena masambam kinya kickoff nen lal David. Evin got sumni ka leprem dana papa nang ito ko phone na ke kala tiya mapol simusngan dana Jesus Christ parsala yak kemasing. Pang na o iya mataga katli na ge me akkalami na ge kadil commanded Moses na keleran ngan ke sapta ikos wipe sikal sukuma kadil sang keleran ke sapta ikos penangan kadal lieta na elo sinidala kadil welos na ifinga tina ge stewardship ifinga tina ge mission maga tramram kin ge front mo tiga na ge lazy name ngeta na masima daga wana na limanak lang ba te Moses pasong si venanan ka na ramang maitak yan. Siya el fact na sin matsap ngay ke or masap ta siya alkos matana. Matana choose. Kadin di na pa masyo katash ka nila. Teka yung may da para masing. Teka. When wang in siya si kung kan they were enslaved to Pharaoh. Siya enslaved sila kum. Shalala enslaved sila kum na ke makuluk siya ma. Utaka ay ka Genesis story fall of man siya. Kadal sila lay prem talik natal ngayon matawag aro shal siya nga nag fute siya madaga kat kalam ke Jesus Christ. Di shal nga. Kadin kalam ke nag mission stewardship mga kumakas ka nga fingon kadil wan ka katika na line na ke mapay. Na kumali na ke oya ma develop finan ko siya. Ke mission kat magataga kalain sa na ke mga arsh sikaluta ka katli burning pushing kakati susta dengan manga makan min fak man kata na ke New Testament pa nga kadin te somni ke Jerusalem matana ni ke au shoot masang sing na mo siya li tiafan ni si bang eli presence lan God gas pa nga ma tiafan ni Pasal pernah asal loyal si pasang sign tolu si pasang isa lang Aaron. Kading kalim kela God will provide. Na kung saan lang minsi talaga wala na pa wa yikan fa magataga malan God pamasing. Kading kalim kela we are oppressed enslaved na ke sinful nature singa principalities lang fella singa taga sipa na kanaus lang masih mauta ka wot nga insa kanaus lang mapay silang kat mauta ka ke 1902 pamakadas keng shallalak makadash keng na kadim peche na ke deliver si mataga ke yataw sin losum na even shaksi na Jesus Christ fan pataga itak la ke saksi na klu si mataga ak fosika sipa na siya lipan efor kum sampraman men pang pakadas keng Now, in other words, kada alert makanal tamal trace ka lang taga husi masing bangay kapas mga lingin. This is not just di mga kada tagam tarik lan mat kin garik akulu gatya nga te kulin nagi akulu ki may dang aking may tayo taga nagi mapayising kiki epsi patagay wot na kat matakya kayo straw mapam may kulin nga yung talate banga kat namatangan na kya nangalal funi na bay mo pangipel siya. Kata ka passion na ke commission sila me mo siya nga elo sin som da me kay kalepen ka wan mo. Alright, low siya sign singaw, Blake singaw.
Nala ngaila taga from kin mange. Kaya kawan mo taga taka pen pang mas mga dashkin. Inka din ala relevant masid mataga. Theological principle mataga na God pasapo mo itlal in taka usye takotan yok siya mataga ke wen natin. Kung ang tanan kaya even nga uwi na may ngay. Bakan nga patakatyang pena na kaya makikiyat mo. Nangakom kadash itchap siya nga. Kaya na kan wawayak na rin kadingin. Pero ay pat ikat na alalal niya matoplan. May proilan nekyes. May pas ko siya nga. Pero nalilis. Paikat na ka din taga liyak na paikikiyap siya nga. Pangay. Na even kung niya may fasher kunokon ko for mamotal aro kalain sapsiya nga eh. Kumin ako nito sikal tao may Moses lepa siya nga nagka siya nga nakitak yung sikal sa kulaleran nga may tak yung singkat na even katagal nagyamasya makatash ka nga makat kalain sapikat ni siya nga ito na makikiyap siya nga pakatus makat kitema ito kat steward ifagamalan ka ito. Ito la, paipal siya makin kemishin kat arangin na nga. Tema pa isi. Manitak na Jesus diki. Nakadarek mission, fagana siya Jesus Christ. Ika 2002 na siya nga. Kadash ka 2026, yalong alakos na naman siya. Pangay fin sakwal sietan. Pangay oye siya marawta ka and water. Inkan now skatla. Satan is just to steal, kill, and destroy makain. Nariving katakata na. Tao som, saptay ikos niya singal siya kalam niya. 10 plagues siya. Kachi mailos mtal epal na ganyan pa yung fels ko nail niya. Akalam niya ba? Yung fels ko na phone na. Ekla siya. Siya na fukukuy kaya sila ferong. Kakalam gamang. Second plague like a frog, gnats, flies. Me Muslim kettles now the boils, ale, locust, darkness. Taga di me like shafla siya. Announcement yung taga mo me. Tik siya won't siya met natin talik natin ichap nga ni siya. Siya yung tip na tingkat nga. Naputaki at forgatik na tingkat nga na kaya pataga na kaya Passover fishing met taga kaya saktas nga luma taga front load ka, shadowy ka, typology na kaya section so kung akala niya, instruction na itak kaya Passover lamb so kung taga. Dagi kaya lynching out. Lanak siya nga lako rinan waki. Kada loing na bangan. Elta ka na, Elta ka na, Jerusalem, lanakos to kay lan mo ki. Li sali nga eh. Li kato na pay. Moses yung typology na siya Christ. Nakataga na kafangan, taga na bangan, Passover, utaga masingan. Passover lamb singan, we piece of unleavened bread singan. Inakalam nila, wangan makuluplan Jesus Christ. O ito ka, leta ka na kaya makuluplan fel. Dia mangan tak ngatay ke sapta singa lu ke puksinga. Puksinga even kom layout sapta ngaw yang no fun na Jesus himself is what it is. Means redemptive salvation works sima Moses daga. Usiet na tingkat nga liki sha singan. Pa sha siga dash ke na ke makuluklan fela sing. Pa Jesus Christ daga. Naro in fact na mit na ke masing Gataga li Pharaoh sa mangin so Pharaoh let the people go. Taga ke saptas nga lu fostongol sina ka nga lu instruction ma taga ke Passover sina taga pe dedication si ma itak yang penasilos nga dan dedicate firstborn na sin God. Taga na masima kalamia ke iplu singal si fostongol lu ka tram from gune pe nga so si velan ke Petra Tit lala, o kesmen lal fungin lal, el instruction na sintit na talingan metiki,
Exodus singa simla el na palya el ikakla lenni kaya us to foki us free cake ngan so nakalan ya pataga sakta singal dolungan si ba highlight dia yok subain kapun genesis connect na ke na tingka ngala so safe la fa fa ni siya lakalan niya o siya to foki ligan si o siya us ikakta na sila ni patar na kaya tunga ganin tako nakatila elos to foki katil wala los kame me shuen bukan yang sikalain shuen fur ke fung us katina ke depart red sea banga masing aldaga red cross me cross the red sea nataga akali me mo bangan journey si mataga ke fast lalos na Mount Sinai sapta singa mo singa lalkos Peter water manna from heaven the rock and shut the up and akali symbolic na Jesus Christ. El ba kof singan, el ba me rock singan, el ba man asima breaking mo si matagan kasaungan. Kaya alam na bay. Katiba mo yung juk si matagas imaston din kat ngan emalay kasapta singa likor. Na advice ma checho na sila lang. Na kata na influan book siya pataga nga sapta singa liya. Nagkasapta mo lakos. May singan covenant. Wala nga 10 commandment. Dalo itak yang ngiling Moses, panga covenant of Moses sing. Sapta me longu lakaling me masap singawingan. Kataga akata ya masap singawingan na me. First masap sinike ako samram kan God. Elosin te alu na sige wana si katshay. Na sige nan ko. Elos taga tukun malam ga tolu elos fashionen ngan. Akalimye ke siyaklo Exodus singal ya fosye in malam siyak to lutugun talik natal Israel elos illaliki enicha inline siya na elos taga na yen may si Sinai malam to lu itekten na yun na saptanong ultaga na masap singaw ya pa itekten na elosin te alu na ke marsulayla na ke na siya masyaya bangan masap siya na ke akos masap akli me gorsiyan pa siya pa chima samram kin on gorsin ke sinya uldaga samram kin mettalan nagataga tana pachijel daga hak fonye laga metodong lo foston i gorsin ke angaw itak yang masap ngan vertical relationship singa wan kat shay na vingat li template mataga tana kat shay me ta pa Nile River singa na sin mati chep ngan kanaus na el sangkala tukung na ni gorsin matkan sibegal la kat pangan kat siya yung ano phone na akalan mo politism siya ma na tingkat ngan yang fukuda ilos mo tawe na ngayon ay usyalos me sang masap ngayon me mektima nation of priests kat lor makin talit na tingkat ngan represented for the rest of the world in me in place yaki nakadito samsam ke la chiya siven an daga ke suf lan chuta daga da metwa ngan siven recheck ilya elo recheck ilya ra got the crafted in as a wild branch when ma ole la can make a sapta year singal shi ke room which is part of the plan na ivinga tin again masap singaw ngan nag masima lang si kademet lang si matalan mo masin fuluan pa signature ka sign si mataga ke covenant la mo sinan pa chapot kataga samram kin mo pang kat mong la ke me Jesus Christ menel daga min siya mo ya ke makuluk flash kat for law la lal fun ngon man katil yak na kat chilia kita na talinga taga shalayak na impelching katindi na pa kato yan mang masap singaw nganin me intaga nakalam na chelos la elos tek kain masap si tal kanaus la the rest of them naragataga na ke me dispersion of grace singa da na pakatash ken langkalang baka champram kin pang siya may na kan stewardly pang siya ma us mission sila singa kadin faka langkalang singa
pai usia masih mat tamil cheskal tu ka kata yana ke me generosity sing pana ta kai ke confidence Mount Sinai ngan asin tina din ka ngan siya forward ina ke shepherd sima ta ka ilmo I'm the Lord of the shepherd but Jesus Christ kat kapachang na ke mange wa na mai ta kang sila prem ngan na ka ta ka liya na ala kalim na pa puksing itak yang confidence nge elos pa walang yang na siya Abraham ke confidence itak yang siya walang siya itak yang sila Abraham ke saktas ngan lungan Tataga na mana ke wa religious moral instruction ngay dakyang. Imagine that setting them to be a nation of masibang matol. Now idolatry forbidden. Me masak Milos muta ko ya Milos muta finan ichip kaya ang fugukatangan inan tui masingan. Ari dakyang Shabbat laws, we katimit Shabbat laws ngan we bet may taga akalimit na kemit sayang ngan. Elosing akarang ni. Naragat taga inaksya fila ipsyak langan. Tukun na Syria ki mangan na phone na. Kati nage sapta longo ngan el wai tui me kususyaken sharum ukukra mangan meta siang al shampram na cielos akalami makatel me promise na sil Moses ngan le akalami na sil Israel na el ba katching para magana mga fat na siyong nara makumin tunchingin si bakyok yoksubeyal Moses na gemasing el intercessor silan klik na din kat nga the Israelite klik na din kat nga taga shampram na sil Moses na shampram na sil kat Kadil Shambram el Moses daga Shambram na sin Mitlan kat Israel nga kung weapon na. Ash may way siya lash sitting at the right hand of God Father, but Jesus Christ. Kat taga Shambram na siya kaya proy lash nga nagawa yan nagawa el intercede na sin kat the Father. Na el taga Shambram na siya true kat the Holy Spirit. Pangay o yes yung mga task nga kat silya ki kat ngan madal pa kunya ki kat na Inkashaw. Masih kadashkan ashin kashaw. Kadash fin fella saying but we are not of this world. Kading kalam ka na pangan connection lakom. Kapash ngay na kading kalam ka pa katagal siya na siyak la mana pa siya ma kadil sabay kat kamang ka mana lan mo ito. Na fingat tita na pa sikyak ka lang kikiyap siya. Mama ito connect. Inka na usta connection na pa siya pa Jesus Christ. Now that's part of the plan. When pang mission lal chetan, el taga steal, kill and destroy mo kayo. Na taga hakalim yung nage collection ko, instruction may taga nage me tabernacle sa lamnuk siya. Pang taga ke sapta longon me kostum nage sapta tongol siya. Instruction na itak yan. Longon me kostum nage tongol siya. Collection man ke materials nga taga ke sapta longon me kos furnishing nage tabernacle nga. Ark of the Covenant, mercy seat, table of showbread may daklek gipapal nata siya. The lampstand, mga akwaki ke Exodus sa talungan mekos. Mabagat taga na man na idak lang na mga pange me type na ke temple charging ka siya. Elos mo tayong temple. Outline siya yung kasawangan pa itak niya na sila Moses nga. Pang lomnuk siya nga. Lomnuk siya nga signify presence ng God. Na furnishing nga representing when a type matagal na kaya. So lala matuna luman. Kaya siya type na kaya Jesus Christ. Furnishing na kaya kof na kaya man na kaya me yot shima kadil makinta na in fact like yen kelos fastligi yen Moses na Mount Sinai nga mangan na phone na siya Jesus Christ na man nakataga na kadesla paypal shima wet las ko sa nga makin get 2002 na msing nga taga kadalieta na
table of showbread, saptalon makers, the lampstand, saptalon makers cake, kepuksikat from king. Itak lamang na kayo. A chisel the gafakma el pa bread in mold. El pa lam, kalam sing. A paitak lang. Kat mang nakat es lamang. Nangasin pa na tagamtad siya na. Efo wang matavong na kat taka es la. Tanapang ngay fin saklal siyetan. Malalal fin yung mga enwood. Pang e fero lash mo siya niya. Malalal fin na pay. Kaya nga riti mga hindi la mesya kosikat ngay. Matlas ko siya na pang makikiap siya taka wood nga. Manayilya. Inya na yoksyan. Ang nakuluk siya taka wanayin kusekat na. Na umni para kat fugunya na wangan la. Shikanin long shit. Agad mat kusay. Man pange o yesing na. Siyak sin mat clash nga. Efo itak lamang. Samsam kinya courtyard shipan. Polo daga kalamiyak magat pa temple. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. The most holy of holy, outer court. Parang outline niya ki. Samsam kinya curtain, bronze. Mga na phone na outline niya ki. Na collection bang. Paita ka na kaya maluto chimsin. Ito ka na may takyang ba na siya si finanicha ba? Paita ka collect niya kinta ka na kaya masyayan nam nuksin. Awatam na church ka dito ka. Akita yan. Upelele kita ka chingene. Instruct ya mungkin tantilukun niya. Mungkin taga sang yok. Kating niya na kaya elos tafana taga liki maula si liki ferong. Nga kung masyeng eh, vingat liya na pay Christian kat nga. Kaya maula siya nga. Lakat isusta kaya ngan kat. Katin na deserve ya ritimi gati. Ewan may shuk kat katin sang maula siya nga singkat. Evin pay kat isusta kaya ngan kat. Kadate si bangat na itchap. Nga tenan si bangat na kaya red light district Germany. Si South Korea mga mtakemet. Kanikin koson, kanikin oya kuluk mga mtakemet. Ang atang nget na meto. Jesus la vloko. Ang nget na meto, as I'm taking the Lord's Supper. Me, orik makin sacrament siya, akluwa na kaya fully submersion siya nga na kaya finchak siya na nakas makin nila, iltaga misya, mauyak kaya makuluklaw. This is pretty much pang means of salvation siya na si kum masalayak kaya Moses, great prophet, yung siya mo ito. Nakatit the final straw lang natin kat niya. Ilang sumni ka ako kawan kat. Straw. And Northern Kingdom, 722. 586 kanalila. Southern Kingdom. Katintagan na. Yasi waklong mo tuweni. United Kingdom singan kanalila. Keshman may call lalos nga. Nangakom. Kung nga lalif nga na pa. Mapapin na magadash kaya. Makikiyap si matakawot nga. Nara, fakya, may nga kuminan siyam-siyam ko rin. Di pa nipo mali siyam-siyam mo. Pangay mas makadash kaya. Ati siyam-siyam nga. Tamangin kalam na siya sila bangay. Ano, stewardship na kamalanggata kaya makikiyap siya nga eh. O saan na miswede ko kaya makikiyap siya nga. Kada flok lang na kaya mas malaldaga riti ang liye cash mato. May nga rekin nakanaos na masing eh. May nga rekin nakanaos na masing eh. Dahil kanaos na kaya title si tal siya lang sa siya nga. Papal matal. Fat na mapapan mata, living ko na sum na kaya masing ay sim lang eh. Papan mata kaya kas kusay. Ang sim na sim kusay. Masasi nga taga na papan mata. Misspelling itaklet syova kain mapakante na. Temple siya ma should piping repeal nga eh. Di ba focus lang siya. Katin na taga na kaya molingon siya nga na.
Oya mga taga ininan tuweni masya temple singa. Tina taga makia malutu chimay taga mat ngay nganin taga. Inorek lalom nukshima signified presence on God. Machinga mashka ngay signified presence on God. Katelong da kat pa temple. Nara kataga di nage academia Carmen, academia me oyen manakawan nage altar nage bronze ngandana. Elo siya ininan nukshima elos ustaga liki tufogi siya. Insang masyay lamang. Napataga sapta tungul siyam tak sampan yak matlu tamal tris kalilakyalan ming. Pesalel o liya. Pangamasing. Sapta tungul siya si bakyalan miya yok siya influan masap singaw de lan siyapat sing. Nakatlong rejection siya. Musil sumne falok ke sapta tungul hiduan na tungul akos na may ngay rebel. Tanta sana most ni pakta rala golden calf so da kalun na siya. Skili o yang. Sige. Mana ilya si bang. Al falok la usi mangan rala golden calf so ko eran pa may usnga. Nash mat mi siya ke. Nakum mat Christian mat kusay. Kadena ang sumniki makikiap siya. Tagal na kaya pwapal shemit nata siya. Matake na siya. Teshi ba taga kapas na kaya masyalan felang. Kad meshing eh. Kad sano chishes lang faloko. E fi chishes lang faloko da nakamata. Alo na kaya golden calf sukungan. Matay mi siya. Pangasral si may taga. Kalam na kaya sapta. Me tolmul doon na kaya tolmul ako. Elsom. Elsom na rin ka. Tila faloko. Di sral siya nga. Ritimia kielos ligyan itchap itak yang masa pa pwapal chinatas nga mataka kia pa ka check lang tal tui siya pwapal chinga nara fingom sat na matake kom building your own calf teachers pa kum alo na siya teachers malan fela siya pa udagangan makikiap siya matayin siya pa sumus pastalat nga nala masinga Nanta sano chishes lang flow ko. Nanta sano mo silan flow pat na naltay kaltay kada rela golden calf so kung pangan mas masikya ko. Narang ako kataga na kemasing. Second tablet si matagangan sapta tong nako na sine ke ya. Nakataga na construction ng tablet na apple si pang sapta tong make ko ang ngaw in kadya puksing. We are being built. God, we are being sanctified. Na mana ke wa mas utaka. Kadin steward in like building land temple singe. Kat pa temple mi singe. We really need to taka ipas na ke pray. Usi o yamain sang cash na ke mission singe in fasting. Katrambrong stewardship at the same time mission. Great Commission singa kastan katin akfashiyak na ke me fella singa. Kalam singa in som na som to the ends of the world. Kusangan mission to the force na sin matlas kusangan. Crossroads ko badash kang. Kat akkalami mo Bible si mau daga ke 2002 nga mawangan ngon gya. Nakataga siya nakalwi ni na kewa for the last 13 weeks. Inakalami mo, Bible si mau daga metlas pakanalin flok na kaya. Na kumlong masingan. Kumlong, eving kum lik mata na kaya masingan, makikiap siya nga na wana kultan kaf su kumakatliyan. Panga oya siya mga kuminantaga, lali loin na kyan. Man chisya silwangan kya. Chisya silwangan kya. Aro, pangan oya siya mga dataga, likiya mo, pangan historical, pangan literary context siya mga taga usi. Tamal triskal na taga si bakyok kya, fast na mit na kya me, politician lam siya. Narang ala sukak siya kat kaartlan mit, nakawa na kipel siya nga, ada foko ng pela, dan taga, akatiya.
nagatataga kalia. Nas wikad. Amul treskal, klomalap at the flow not pelanasyon. Lomalap kaksigin kat ki kaya siya na yok makadi star ki belsinge. Naging malutut la siya ikamat kagi Exodus. Saptatol ngolon gosh, fostu na gate gosh. The nash literary context si, historical context si. Lomalap ki emphasis madam lipanil relakiling sa singe. E nagi malakalim yung nga makuwas ito ala. Di mafasyasin da gamda. Yining yung being bold. Or ala emphasis ki kanin fact nga yining yung Tasak tapel si mama si was pailan katan and fakikle. Inin and fakikle. Pangalang si makataski. Makataski de maurek wiwimoy. De mga kume ayin siya Papal nata siya kalimila kalim. Na pesi ka te ayin siya wiwimoy ta. Kosalam ta as gima pa isiwasa. Napana nga raki si testonikal mekos. Longol dolu dakla section aklu singe. Nakatawa masyamon ya kimalutu chim singe. Kung finflok na ki saptatol ng limekos kume akilanek. Naki kata articles of furniture masyam from gunyak nga. Siya pa gospel al John composition ge John kain di tapa me orekle gospel singan in a line na kiyan. Dok na kisapta si pasong lalgos. Kat fashtimet kimalutut mo asan kalansa perek mo stewardship and mission. Exodus sapta toy ngolongos fa luon gate course kataga ridela malutut singan. Dari vingakan sa posek ma-reach yung din share screen o skilila po nga kain usi abangan me stakluki pangan fasimeta mavina kumingan liye o yes yung ikisipen musingi ko uskan din nagalang sa asisingan ladal walang electronic copy got some shuk nage copyright nage leng mata singe siyam tawag nage ku science scripture 1902 pange o yesi madaliyak na pengan lan kata orek mo inoana gilanin Pentecost siya moit ni fashion ita nan mo moit ni shaya elo shamram ke language ma moit fashion ni kalam ke oye pena ki siam long lu ko malita na mana kayo mageklan sil David tangalya na welel na ki mana kayo ma Jesus Christ mata ko ki line lala el palakan ki el shipshipyak mi siya molyak shipshipyak soak na rin gat papa right on the money nara kum sombe na ki siam yung alimikas pange orek malan ngana nara ki orek ma siya fasal ko revin wengen ngan lan God na mga kumak fasya ako may eliwel ke malutut siya kung finli na ki saptatol ngolon ko saan inin met luo ma tagay met ngan evin ni malutut at doke fasyak luan pisalel holy up falok ne ki Exodus tol ngolimekos na kumeli ikita na stak yung saptatol ngol siya kumeli akta na kadel shamram sil Moses el shilella Pesalel Natal Uri grandson Jilal Ur matagage shufla Judah na masi matagage fosyak tolu singan fakla I feel Bezalel with the Spirit of God. Kachamram ko nagyoleng mata la pelsikat papelrik magin maitsi nagishipelala ilsangan madalal na sin maitsingan for that specific task. Difference la ba nagi leng sasya every sapta si vas singal don ngat singalakos pel singakom lalal fungi
ke finish work lan Christ el silyang an jingan ngakom. Na flong ke fasak tolu jing fakla I feel Bezalel with the Spirit of God. Na kel sang na silngon lalo. Ilorel very highly skilled. Highly skilled ke shwash mal sang na silan. Len ka na leliatan na ke kai si mo shwash mal ni naan. Na lena lepe elang ke trait silal ngen. Nara el master si artist si na ke rek maganyan coal silver ka fine ke prance mange. Inka ben sa pakla kasi yot fal na ke ipinsek ma ene na iya. Pangan mama ngakan fakel Bezalel. Siya takal ke papal nata siya. Craftsman na kitena pa katsamtam kenge. Nagatsamtam nagel o holy up en natal asima. Takal ke shuflal tena. Inda ka kasel. Na panang mait makatsamtam kenge temana tauyak. Makat papel shishnian sil Moses inorek makan. Nake oyengan na pasi sarata ka ki fasimit ngeta na Bezalel Holiab eldal faurekma. En mede na kayo wa sa lalmet met insiye sa Jofal fulia yerolos lalmet met ekalem inet afaka oreyan rekma na kayo wa ke rekma lan lom singat fal na ke mana kayo wa ma Jofal sapken. Nara uskat me ka din liye na ke precision na ke ma lankata. Na uskat me ka din ta fast na met ke malututa. Fassingan elbuan ke malututa nan musi na shesh la me kalmen fassingan. Ingen na masya mataka na si ko magsensiyak si. Will we be faithful stewards? Malututa pangon kat na ke stewardship and mission. Nangako me akin na ke panglan God na ke stewardship siya or ngako me being selfish consumer. Elos mamdana ako lain ace makaina ade cash. Nara ke malutut siya taga na si kuma cash ya kung kumfine pectra kana kita malilipan nila usi literary context siya historical context kadin makan kapsyang malututo na ke mamasikyakin pelisyo. Kisapta longo lumekos na ketolngol siye. Elda ka samsam kun na ke pange instruction ma nga ke kosin matake in masayla lomnuknuk siyenge. Lomnuknuk siyenge pa our section dolu ke outer court, inner court, holy of most holy. Na section nu akluge tabernacle sima God el sapkun sang instruction na kenge pa itakleligi sa siyenge. Pa kaleme ke si testoni kaleme kos. Fastong tolu siyenge. Na ora dahisla tolusin article of furniture ngayon. When article of furniture it cost na phone na. Na itakta show bread siya golden candlesticks na altar of incense. Kasama ng mga week single tolu le. Na convince omliye na ke gospel aljona komeliya kataya ke mga aske. That's for another day. Tabernacle siya replica si pe na kengan ba temple al Solomon na lamayak lake. Na temple si ma Solomon el masailangan. Ma destroy ya kiye. Sarapepel mataka shilpe renew ye. Te ate siya pena. Siya pena aske. Na pamasala fane erot ta kredil masaila. Lemel ta palyak mo ema iriripe temple singan. Na wangin ni mising. Nga kung ba temple singi pa polil fakke. Nga kung ba temple singi mising. Nara saptalong ang lumikas na gito will see explain instruction for building the tabernacle.
Maluto dash ke sapta tol ngolon kosh. Nara implementation chingen do ke sapta tol ngol megot fane ke angaul. Sapta angaul bak sa fila Exodus. Ke Genesis ar sapta lam ngaul, Exodus ar sapta angaul, Leviticus longolit kosh. Nara a large percentage ke material ma sham kunyak nge. Anain ars forbidden si ma tel na sham kun na sham kun. Na kata mga shaman yak tari ke sapta to ngol siya to ngol me fara ta basil bena kata eflok yak ki me sapta to ngol ko shima das kim singing. Masima nga connect find very remarkable ke kaya nga yak ke to ngol ko sa ta kata na nga dam lipan kumni am da long na ke taligi shrenge ke likki ke yelos. Hakikatte ka shamram ke sapta to ngolon ko shngeta na Eldal did exactly what God commanded to do. Naki mama katlutut kenge. Nara naki ka material. Naki violet, purple, bright red yarn. Special clothing marikle naki holy place nge. Ka finne naki Carmen lal Aaron mange. Delu ko instruction nge. Niki pel marikle evot nge. Fabric nga dalukoy. They follow Lord's instruction. May dakyang na sil Moses ya. Narakat ka nda ka liyeta na Exodus tol ngo liya fasit kosh. E dalupsha. They fasten them on the shoulder strap of the heifer. Inkain akes magunye talik Israela. La dalina nukwe masaplal Moses ya. Taka mga akalemiyak la. Niki press plate mga dalukwe pe. Exodus to ngolia longol siya to ngolia longol on kosh. Na first mga katay ya kay waki akustin lalos na ki sap na ki tabernacle sima mission si den ralang oye pe na ki me Carmen total obedience in the God's instruction kumkwan diyak ke. Na panangaro taka na siya kadin liyela. Eloste siya akos mo kayo na. Ashma elos akos din ke. Nara, kiyo yasingan, kadata ka peniki kapin maluto ta, kadata ko na ekpela. Ki elos akos din nga. Ashpe akos din siya ma engse yaksikom. Siya yan kimasang masamsam kunyak nga. Siya akos din mga kumin nga tang liya pa eto ko ki meto long laikor fasinga laikor ke long ulsingan. Mayen masingan bangan si mama etaka na siya kadin kain ito spela smalkiya hikat fin fela. You know ana ki kadil kitalik natal ngayon nation of priesthood siya. Papenataka na siya ki kadin som factor peptay sila. Orela discipleship program na sin mo ito. Na fulok galing som na ki supplies ma eninayak na ki may masyasi ki tabernacle nga doki fas asapta to yung limekos fas simikos nisngalya akalemiyak kasi material supply ma eninayak ngayon na ki lomnuknuk siyan oya pa naki Carmen lan prisan lisya ki mga nara pang si mataka ingin na nga pa betigata ka naki es sang te pang makina naki ininan ki supplies ang ngashibe na silos mas skill set la naki craftsmanship si may ninayak naki tabernacle lang ka finering may na tulyak la naki mama insang now rela nawiyak may ninayak ko nara pang singatagan silos all people were told to contribute their possession, to execute their possession for the mission. Nara, takana sielos, inakalemyela. Katfin, really give us the most sige saptatol, because the fact mo, everyone whose heart was moved and whose spirit prompted them
bangun ya ke losin esang. Napa kikasta siya fakla elos na kay wa siya parakak in cielos. Elos na kay wa siya in cielos lang sinsang. Ewus siya masang na sin Jehovah. Nakiorek malom lan lom nuk inda kaya ni. E nakiorek man na kaywa. E nakinuk matal. Nara en singa ko in challenge los. Bang singa ko na sin all who had willing hearts. Elos ma in siya malalan kasha. Te katisanam ke in siya kus. Kamit ma wende si mao. Napafas ng luo vakla ke first me sabta to me mo elos ta ko met mukula matan elos na kaywa. Siya in siya los lang siya wis pin walwal pin siya ring in seal malol po may na kaywa may yan kol o na may din na kaywa. Pangay kata me mamayelo sinusta ko in esang na sin Jehovah. Napakalimiyak mo elos ma whose hearts were moved. Matan na kayo siya in cielos parakalos siya. In lalmet elos ishapi unen kod. Unen meneni. Na elos mamukliyak yakin siyangan fakla talik na dal Israel. Elos usiyem kise. Elos lang sinsang na sin Jehovah. Met mukul matan na kayo. Siya in cielos orelos in lang siya in busya na ke orek manakawa siya Jehovah sapkun talo sinara yoran Moses. Napa ngayon o yasi makatliyak la saptatol ng limekos fastol ng ulsom na ke saptatol ng onkor fast si uskat me katindi etalakel pesalel olia. Na siya los aspe machuwa siya ma kasha siya tenay dekte los ta pang highlight singa ta nagsin metlong pesalel olia. Elos by oversee design ke construction siya ke man ke wa mairikle ke tabernacle singa. Na ona ke ngakalimye ke kasala ko si mga ko nagkistadi singa pa ngonlan God, Spirit of God, empower them. Nakiorek masimas nga. Na umgan liki, saptatol ngon bigot fastol ngon si vaccine nga. Pafakla, el nakal laki ngonlan God, in lalmet in kalim, in itaek, and in kanorek manakaiwa. So they were blessed with skill and intelligence as craftsmen. Skinget na lima singan. Fin mangan bless ya kikat ke. Kesi pen ngonlan gat. In mokle mga kumak fastye. Kainin gat matal singan. Nara sang na sil Moses na ngan bangon craftsman na kaywa. In bangon machuwash. Na pamalututa sa taga ke first yun ni kait ko singan. Siya pa, fasakluan da ka na siya katindi na ke faxing eh. An kan share ke screen na inga siya kat. Moses siya bangon naldal ma pisalel oliyap may din na kaywa siya lalmet ma din siya chufel viliya lalmet ma din siya may din na kaywa siya in cielos parakikyak nalanda ka inororek masihingi. Nara uskat me na ke ipsima Moses siya bangon dahil nga. Napa usye na siya spetsya siya na ke pamtawag ke fasak tolong ke saptatol ng lonkos. May tamatawag kindak ka with free will offering
kelututeng na kelututeng. Napapa siyak tulong ito katagya. Ano siya, fact mo, elos esil Moses, may sang na kayo. Matalik na dali Israel elos usya na kirek mo, ingkalansa, inlom matal, inorek makunyak, elos shek na wis na yurol, may sang ki, lang si, sang lututeng na kayo. Pangan magnificent bet siya siya matakaki in sewa win sang singa generosity singa. The people continue to bring free will offering morning after morning. Na baya fata katok nagi fosya kon kos nagi kos la kishipin ale na pas me sang marikla dare na asho yesi mosi sa takake. Da lusen sis petsa sila me ta katram kaya. Nara kata mga kuminan ka kaya malutut singa pa. Kaya samram ke free will of offering singa. Fakain siyuming ina. Inorek makin mama shiruman. La time money ka talent loman. Inga nakfashirik malangada. Kadita ke lutut pelas funga. Tamlili pa nila samram ke cheerful keeper singa. Remind God kel Paul. Paul in fact, kigasing ni mo, each person should do as he has decided in his heart, not reluctantly or out of necessity, for God loves a cheerful giver. Kung kung ligelu koren sapta ya fasit kos. Siya fa ko ingi. Katay na met. O na pa pain siel. Fa sang o ingi. Tia ke so wash. Ka shangish. Da kade langsi. El sen je win sang. Na pa na ngara may tek yang dari na siya Bezalel Oliab Wikekun kilo langan appointment marekla na siya losan wilangon lan katwela los pa taka academy nga kumin kalim ki malituching dawek ki sholla la losan inorek makin mama shiro losan insang akfashi me enina maasho nakatfindi na ki fastolu singe fale na tukta na contribution ngel daga halakaila excessive napa ingena Moses fakya ba Moses turned over to them all the contribution that Israel had brought for the work of constructing the holy place. The people still keep bringing him free will offering every morning. In fact na sielos nataka mafaldari nara taka na sishke fosaka ko mo emetlal met kaywa sharorek manakaywa nakilom matal elos na kaywa tagalikirek malalos shailosaro. Finally, all the skilled craftsmen who were working on the holy place stopped what they were doing. Nadalta nero al Moses. Napadal fact na sil Moses. Elos kaskas na sil Moses efak. May daw siya yok na liki maene na iyak inarorek ma. Siya tiyova sapkun. Na ingin na Moses yung sang instruction siya. Ilange, no man or women needs to make anything more to give as their special contribution to this holy place. Moses himself, elos fake cashingi in wali la na phone. In fact, lela met mukul, ang matan hindi si filara katay na rekma, nakimasang nakilom matal, o yung ilo si kolya maita, hindi awusi. The ma on your olos fall nakirekma, nakaywa,
inaro yokliki. Nara ki gatli na ki fasluo fani na ki fasit kosho. Ke Bezalel o hoi liab el dal oversight di project siyang inusiyamat nga kayawa. Katakilin na kikalan ngan matalwala lusa. Na panangara ininama inutakani kaurekaniya alenata ka kalem lamit nga takape ushen ngan ke mama ashnge or they were willing to give freely. In Shilben a fact, elos na kayo siya para kakin sielos. Elos na kayo siya in sielos lang sinsang. E usya sang na sin tiyova. Nakirek ma, lan lomnuk nukin da kaya ni. E nakirek ma na kayo, e nakinuk matal. Talik na tali Israel, elos usya may kisya, elos lang sinsang na sin tiyova. May't magula matayan na kayo, siya in sielos, relos na in lang siya. Nara, emphasis siya matakang sham kun nake willingness engan lan may dingi ingan taga participate esang me kasalalos nake labor and usipe enina nake material. Nara patakata na matnge they brought so many materials na ma even more than enough ma enina inash restrain rekle. Nara katfinsom na kisapta tolngol alkos postongol sinki tolngol sita na inventory ke material maurekaninge reklepe. Ke oye maklen yakke purkyakin sielo singanora masange. Ke oye makatlike metne syolle ke nganlan gata. Na metne taka ora kasha la. Ngako menena kainin siyesi lalos nga. Oye matalik din kat nga Israel nga relang. This was an amazing scene. Mayt nga enganin sang malalosan sang gasha. Napakalimila. Kain sang singital bangon generous giving. Matako ke engan kirilos akulin kalang pakutin ng gata. Generous giving only comes from a heart. Mamukliyak kikalang pakutin ng gata. Na oye singa sikyak kisipin katpapalusi insi sasi silan matalalfungisi. Maasi matakate ikesan si kusi. Ingay noralakay na oye makatakilin. Kelos mataka usine alakayla. Nagene na nga. India kalemila pelsi makaino yang sikyaka. We show that we have been moved by the grace of the Lord. Ke favor lalo. Wala king akalemila. King ako kalem ki factional pol gilukore na algos fasya. Malvak mo to kusit takalanglan lemla Jesus Christ. Dahil finne kashap, elikla sa kashap kewos, takos fa kashap, kisa kashap lal. Nara, inkalem si kumla, insesi maikle, sasya, baka norelakay no yenge. Taka na si komen siya kisin siyak luonge. May nga kung gansang. Nakikain ini nama ash yamadash. Kung akom liyatin, pain na nakin kain akilin. Napa taka na siyes, inkisin siya kunla, may ang akom rek makin ki treasure, makat papel siya na si kuma. Treasure ngayon pa taka nag-iplan siyan, ka nag-materials. Nakikat nan ka nakiyan, kat kapsa naki Exodus tol ngolon gos fastu naki itkos. Naki oya si ma elosak fashiene.
Bakit kalim ta na ngo si sil furang te lokun nge. O yes makalim nge pa. They were giving what God gave them. Onay no yes ma elos flogen mamakat papel sang na silosan. Katama sang na silos kilos ti foklel gianitya papa cool. Na fancy threats. Pakatama masang rik maginyak nagi nuktuk may ninayak nagi tabernacle siyang. Dali smangan kidel ti foklel gianitya pa. Dalus ti foki kita magkasap ngay. Kaya nga ako sapla kayang inarakasya lasya. Na may sang mamalu ako ye. Ka katara makatsang na singkat. Ka oye si makatara kimatan dila kat wisang. Na siyayan mani ka material mama asnge. Siya masang masyu kuma papel kuma. Nga mga sam-sam kun masingay pala yok. Ulol tam lipan la. Ulol na akos kilensi. Meto on gusto yung ultolufak masyuk may toksyalan kada maswaswaslal. Nalapas yung akom allocate na kimalan kada. Masima precious irukuma papel. Katikan flokan ma. Na panangara, we should spend it wisely on things that matter. Scripture akalimi penashish. Nagipel singe. Kisamyang ol fasingaluo. Teach us to number our days carefully so that we may develop wisdom in our hearts. Oinge komluti na shish pusien lenlash. Takatfa ace in sila almetmet. Siya masang malusin na si kuma pa talan lakuma. Napanangara elosma urek maganyak nge craftsman nge pasipit siya maudaga na shish. Fin pa nakikam da nakilom si Henry kainin mange ka nakihinin na maureka. Skill sets nge. Kimalutut siya nge. Elosma akin si wuyiyak ke skill set la. Paakalim yakke matma intaka masaylam nuknuk siyang kain wikasha kiyang nara kaspem tayo mukul ma faithfully wipe matlu mga akalim yakim dawa kiyang kung kande ki saptaton ngul mekos pasangul mekos kilongulan kosan takla matayan na kayo wasalal matpat insiye ilos ishap ke Paulos spinning get rid my bange. Usi malos isapan la blue a full name as a sha a linen shik eo. Then na kay wasa in cielos para kalosyak in lalmet met elos isapi unen coat. Now likewise gives maudaka God gives nasin batalal fungiya. Nga ako yung narek makin benake masay manukum. Mga akong tembal sipe. Kadinorek makin mahal na siya pe naki mission lala. Cleanse up na sila. Urek man ke malala. We must use what we have for the mission of God. Katorek makin ben glorify Him, honor Him, praise Him. Na panang ragi malutut singa sam inda ka tawo sa pon malutut yok ke si feke len misengea ka ke week misengea naka stewardship na matolo mga kalamingan inda ka kagipit siya singa sa aksafi nga kuminalen na faithful steward ke treasure makat pabal siya siya panagisen kada ke materials mal siya masitukuan pa nag-time lakoma. Aktolu, nag-skill set, nag-talent. Talent for ka, sisik for ka, siya na sikom. Namasing nga sikim dawa kiya. Nga kumeta ka as a cheerful giver. When nga kumeta ka as a faithful steward, get treasure, time, talent.
nangako may avoid being a selfish consumer. Napangayon singat luon niya tilaka sang punchline na yung tagayol tamlipan ng gashikat. Tamlipan, pelanasyo. Okay? And wala tamli triskal. Alle sugak sigin gat kemalitina wobo. Metigin at taga fashion meta. Alle ki spelen, alle akelin prosevos, yoksube input lovos matagange. Ranga usi ke pelchinge. Insang akkaye kat kay wape kemalitima taga kekashinge. Ranga maskan we go sin sugak sigin gat kemalitina wobo. Kataga nagel neshikiyashinge. Kumbulo nelus. Amen na amen. Kay kulomalap. Kulo malap ke faksingen pe. Nerebuka Charlie, praise the Lord. Kulo malap, kulo kaksakin God. Tingin marriage Jackson, siete sungan me koslong tolu. Ngalang sing pucingan kom long kersam from tamali. Kreskalingan kom taga kyokye. Kulo spirit moldo wosan. The highest part of man, which connect directly to God. Kaya kulo malap ke masingan. Ito ka tabangan no yesi kung taga enabling worship, fellowship, and spiritual discernment. Ngan wala tamlil tigin marriage in akyokye bar got created in the image of God. Every one of us are created in the image of God. Make section aktolu singan. The most holy of place singan, but spirit singan. Spirit singa menefo sona ko long la ko takal makatingon chipang. We were all created in His image. Na mashi mga kuminan kalam kela spirit singa pamisya. It's void because of me disobedience ma. Era manifra like karta na vida na ara me singa. Enan si besusla. It's void. Ara enan si barsi susla si. Na vinga taka na kya yama akalemyak chijel akalemyak yeah. Nicodemus il को फिलहाल figure it out. Ayen may tamasapan Moses. Kaya yung mga kuminala karangin na ke me mission na ke stewardship na ke yung elos itamasaplan God. Alos din ali ma chairman tungol siya tungol siya kalin. Das mostla. Katrampram kun masa bushi context lan mga na ke lom nuksing. Praise lan God. Praise lan God. Pasam from ganyan Kat liye cheerful giver lan maluto chingin na ke oye chima family marriage the liye na worship mga yoks to baga din galam kela spirit chinga mi siya en na kadin si pamolya ke kat molya nga kadata ka na liye na kya ka tejela tamla fresh ka nga na malme ko spa ka dara eke the most holy of blessing worship pray we put our faith alone in God magayin na Finchak large arching got na could refer him. Now, okay, especially na le karangin kaksakin got ke tamil tagal ikwaya nga mo me spirit soul na body singan. Nanganu singan pa kat taga kalimin na ke me spirit singan nan ka was singan matagal ke sites kon me ko tungol tolu ke Bible matter nata sa pawangin lang. Na fin kat leta na katina stewardy, katina manage masing wo. Napataga usi elia makatili finan ko sa mising. Mga yoks. Nga kina ispelain point out. At amla tigin marriage al dagal mga nakyok masi kung akatayan tamla triskal. Inakilen kula malap kain butloman. Luo might koren alkos luo tolu. Saklup. Luo might koren alkos luo tolu kula malap na lus. Fossingan in anches. Luo might koren ya ikos. Luo might koren alkos luo tolu kula malap. Kula malap na lus ke interaction lumne kula na malap. Amen na kelitina wubu singan mui kumpena. Amen. Wait nga kula malap.
Tamil Triskel, Amen Gatagon and Neshepe, Tamil Frankie, Kulomalap ke Arsluman, Kulomalap ke interaction, Laka got Kadin Kalam Kella. Oya Magadash Kyang, Enanaka got Kawa. Tamil Micho Kulomalap ke Fakluman Pe, Kadinakalen Kumbet Tamtail, Kenya, Tarilena, Kumarshin Pel Nagawa, Tamtail Chibuyesh, Kulomalap, Nelus, Kulomalap ke Takaluman, in one of Pelnagawa. Tagadataga na bang and stewardship na me mission chiba from kunyang. Na yok shupegan in galing ke liti la tamil treskeling la. But do la kalimia we be mat usi may sang and alagay la in no singan. I get la singkatin. Masing yok shupe. Masing yok shupe na ke dispensation of grace siya mga kumashkin. Akum findeli langkalain siya tagay fin shaksinang but ako flying sangke by that's just the bottom line. Panang in other words, if hindi kung sang may sang luman in sang kasyo, if in one nganing kong hindi ka natin chibuya ka. This is just a baseline regeneration. Pangay may doctrines of born regeneration siya pang. Kung kanta ka sang malungan na phone na tasakta, if you don't faith, if in one lalal fung loming catching, kung tika nakin chuwi. Naka-tram ke dispensation of grace. Covenant people bang, sapta tong non course, they're set aside, itakyang masapsingaw Dalin nation of priests, covenant of people. One of the get sapta singalu, sapta longon, sapta tungon pa from kanyang kuipia ki mo nga kachiven. Nangagum ka fast forward na ke oya si kat kalim mo side track yagi covenantal people nga mental recheck ya Jesus Christ. Why na makalim ya ke tenel sapta ya fostong lakot na ke longon it course nga. Kadeta ka na church pagadash kanya na. Kading kalim gela dana. It's the same thing. Someone need to preach the gospel. May tayo long kastan God. For lao liak lalal fungi. Isusta kang online God. Pensi may chima taga into regenerate kang online God. Pangan pel chima kumemtak li lang kalang paktan yok lang God. Naro kaya kung niya machingan na generosity is will come. When I say milak kalam faith without work will be really nothing. Compliment much more faith alone in Jesus Christ. Alone, bawshe, born again ching. Now, if you got in again, fact like him again, or yama, itak yang land with guarded we might nganta na bangan. Makadil mukli. Ngakum tigan chivena daga. Ngakum kan chivena in our own good sense, taga sang ma ngay if you got tissues tagangan, kada ko flying di. Lang kalang ching nara kat kan sang ke week nakatui mo kada tari menchis nga sang tari mo belgium isu sa gangan man kada wan tui na ita kada na makatram from kintari kaya focus lan stewardship ching kada manage responsibly manage malang kata according to his will na may malang kata mo lasha el monyang Eke Genesis lo fasit kos. Na si ba mo ye ka tia. Kes ben lalal fung el tia na nsia tak fudar chila ka ni for la lo lalal fung ngon man ka ilya na ka na pa ma chi ka ta kyang. Ka tiak na pa lang kalang sing. So in the silan mengon man ka dingat ka si ka ting jengan man ka it ngon man ka will always strive us. In the langkalang sing now in turn we will be generous when may sang generously given as a gift to the whole world John 3:16
Jesus Christ mo sangsi pang kya pa sing en taga na si kum na kat pa temple mi sing no yan na kay wan sang masyay na kay wa temple na ke body of Christ sing na ke munun Christ pa katram kanya pa bel patalan pa me spiritual Kiev pa na ke me money na ke o yan na kay wa malan God in the first place na ka din flow ko na kaya marangan na kung may usi so gas tolu fo siya na kaya singaw siya malakay tolu fo singaw mga champram gini kaya kung may katika nene abundance silang kat katika kat fatin ako nangan siya aksyon kaya kada fa ni may dati kanaw siya maning tuwe may tamtasan kananin na kantus flow di practice ka tarang na ke saksi ne elan trip awon ko fin saksi na yan ke tolu kif siya bang tagal na siya leya kelom ngan messingan signify na pa presence lan kat ng ako kengan lan kat market siya la fin saksi ne ara kapas la kum na ke o yama kum tagal na ke mission singa na kat steward the temple singa according to his will. And at the same time, mana kayo kadin fact at kastan God. Kadin nakula, pangamasing. Wait na kayo ay nakula ka mawunsing. Nataka isipin na kalimye fashion ka. Tafong lang ang lapsi mga steward yung masingin. Bible sinadas ko sa nga. Masih makinya ke 2002 na masingin. Yalong lakos na. Tipangan mapayisi. Na even kung tuyak or makin Bible chain kung steward ifa kya ako kan God kaya ka dito mo itak la section na klusin ba tamal marriage dagal dikiya nakyok mat tamal tingin church kal dagal giya tarin meshi ka tash kema kikiyapsi pangar malal chetan na raga din follow na ke katlan follow nors tempat macam from kunya nga nage me engon si makatia ke langkalan yoklan gat nga bel si kadam ta kia en ko sai wang kadat te met mas wana gat ti mi sing click first na ta sing pa mas na pai tamlen si work fana wang lep friendship you umne gat ne kin mo large gat ne kin na pai gat ina na pai gat ta ko la na Jesus Christ mo kayo napakanyo siya ako lasing. Para redemptive works mataga mo siya taga. Taga kalam na kaya ingan man may nga ako. Kaya kat mo ula siya kinga. Kadina ngan. Taga na kaya cleanse ba. At taga mta sing mo malas pa mga mo. Malang God. Di makaterek scientist mo. Fashion siya ungan sumne purian siya mta ken. Masya fa kaya kadarang. Kat steward if gamalan God. Long siya pataga ifin siya ngon, isuste ka ngon. Now may dito pa mga kadash ka nga Pia mga kadash ka nga. Well, dapat liya. Unless we are born again, katika nilya na kita kusalan God. Nagayap ka isuste ka ngon God nga. Generosity siya nga it's come. When bange kadaloy na ke fakulan ngon mataga ke kalatia lime ko tlong luongan lang chi singe will let you joy lang singan misle mon fushas kalang or mo wo aru posisel chi fana lem fe mangan ne okala na mangan pang mer makin san kasha met pasku sai inakas makin we're building up we are being sanctified again. Masya bang we are being sanctified. Katta ka na kaya obedience si matamlil el may kaya hindi na kaya akustan man may nganda lusta ka mga. Kadeta ka na kaya akustan siya nga katingli. Tama kadamtag ting-tingin na man kata ka ready kas mo. Na kadet ting-tingin fa kaya ka ready makikiyap siya nga. Sige nan ka mga. Sige liye makatash ka nga. Para katin na uniform across the board.
Pange finshaklan en wood. Pange finshaklan shetan. Kadi matak ya forseksing. Na pange pakoten yokman God. El silalla tamel tres kalenda ka akate ya mang. Utsingal dolu singal akusle. Akalemie itakle Jehovah, itakle Jesus Christ, section aklusin. Aspengon may takle kaya siam ng katreta ngatin na mga nan sumaki mga ito. Makikip siya bagashking. Para utak ko sa ministry matlas ko sa utak ko tamel tres kalenda ka siyak masing. Kung ako lang nagkatakalan ni met pact. Na ifin kung kaya ako la, kumin akong get rid of N-word, lang sa siya nga, follow na naniga 1902, pangin masing. We're at the crossroad. Nag-try lang ministry, tatagarik, we might, kada wala Jesus Christ, mga ganyan. Kada tatagarik, we might. Kada taga masyalan temple siya nga norekla. Kat pa yun masyayak. Ngan kat pa yun iliyak na yung kat, yun na ifin kung nila kaya, oh yes, yun na, one generosity. Manefo, nga na sum ni metate sang tag to itak change, unta sang change. Nga kulikan, nga usne. Mosil fa nga into inte si pautak. Inte si pautak. Na masin na pangasam, mani na pangasam ram king aso na samram king pela. Pela ifin kung som na kaya katalo nga may ekola nga patya pe. Ngali mel. May trupo. At wala matay. Nakan me one pelin sumata proy. Ditiyak nga payola. Mo even kung ara sermon mo man kung sumawlum tay ke en mamit nga nito gawin. Mata proy. Siya kin ikakain siya mat na kayo. Pang makuner. Now one commitment ka mo siya katarang. Mangon ni one. Di makadil equip unless we go back. Minsan, imasyayakat na pa eh. Na ngayon na, organization siya pa. Church, it's believing Jews and Gentile. Organism siya pakatasking. Organism siya mesingan, issues na kaya man ka. Pakatasking. At kulang malap kaya dito na mo, minsan nga kaya ka, akas makanyagat lang. Laim na flow ka, kaya na nakul na. Nain mo ka na baka, para katakul na. Dahil siya nga flow na siya tamil church ka, kulang malap kaya dito na mo, and mo mat na gaywan, kaksakin dito na mo lal, kada sang bella, lenta ko. Takla masyaf lang, manit para dito siya nga na to ko yung, naswikat na, katinda ka pray la, Chisko na me aksha filapel. Bella kada phone na room tamlay kulo malap kaksigin kat ke mo lash kewa gulo ki ashtan met na kewa ay peke comments mada kain gash kat kewa kada ko len fast kali ta gani lasha e finan long silan kat kada should better go we go ske de kan de tu in ganak fast yemelutut ma ashpe ay mo ta liban vaklon jin kat nan gonna give actually ngay la fin ngon gat we got inak fashi mana ke wadaske ale na gekla mana shesh akulo malap ke ara ashul bena kali ta gani la shaki sam yangol fasingal lo banga samsu ko mallo esimet ke ba pala samsu ko al moses ke pakale mila dusan mo la ko mayit ngol ngayon mo lang gosh missing. A fact la convention yait ngol. Convention ka la yait ngol na kaya ngol yang ngol men akum ka na rel. Mga nala na usya na siya ng mission statement la spesi mataka na yenengi nga pa. Kadi na ako la nakita ka lang lema. Ako minde patle. Paan masimayok siya katakain anaking akalemia. Kastan kadela na futesi. Naki medoskal dolu askanin folk akuspa. Futenge kan tattekia. Aklogi kastan katteka nakkeia. Afinrak pe makumin receive. Anaking aisa. Kulo malap ke nganlan God in God. Ingan kol kadin sulbana. Losyan full wash.
kinugtugin me un lal fast na met kasing lis ke siam yang o singa lun chud bana kalemi teach us to number our days carefully so that we may develop wisdom in our hearts oing e community na siya pusien len lash tagat fa e sin silan met kaksagin gat kemelutu da amalipan la kasha gatin kaliye ke may fact ay be ki proye avang asis ko ngayon sang so porsak may fact lowusan gan jud be aklen ko was kita kalowusan glamala amalipan kulo malap tamal triskal kulo na malap ako na nagkatakalang ni mit patle pakatas kenge bishin may takna sa tamal triskan inan cheers inan ke pe proy lasho ar ke belchinge wana la kalam ngai no ilang silang kat kataka wiko was ke shamon ngolit kos God bless you and your family na manas we got na gay wa proy le nagat fa fashili kat proy ke belchinge Napakatalo su kaksakin kong gemana kayo. Pwede mo makumesya na siya sky siya. Insibak kayo kat. Lang o yan na kayo may kekta na siya may tagarum magay na. May kum na wangan may kaya kung malaking ka sa fela. Di maalas ka din daga kasyensya ki kong. Pagka din daga lalalfong kong magay na. Purong o kias mo lumugwe kong. Pero in when na pel na kayo na manas papa kat kaya malap o yalom your ways your works purposes lom promises lom in alle kalam shish meto kadin kalam ge ma Genesis ni ka revelation akalim kadin ita message lom kadin Mol kun pe. Akadim pa message siya. Na kaya Great Commission siya mamakalam mo. Kat pa kalam na fella siya. Kadim us gospel. Tamat na kaya wine. Taka na kaya inkanakin moles kumataga kaya win natin Jesus Christ. Kat from kun stewardship. Kat from kun mission. Fasha kaya Lene kaya na kaya pelching agatin yeta na without you katika inara clients option. Kat na pa agatin mata is ngon mo agat fa fast na met. Naga pelching babay no na pel na kayo kat chipa na kaya fa malap ta kon alya kata yun na shish. Kusang nga ministry focus la sa pamit kusay. Tagad ta na pa la meshi issues te kaya ngon gat sima. Chija chifen. Elakalim na siya Nicodemus. Kaya son tolu. Fos tolu na gen mekos. Laifin ka tikalam kaya. Kada ko flan wi utak yak siya makat. Nakawam ta finshak na kaya. Taga kaya siyetes mo sapta akos. Fos singal tolu na kaya singal alikos. Fos siya kon singal mekos. Fos lamngal na kaya lamngal akos. Son. Sapta. Singal akos. Fos singal tolu. Napa na manas. Kashikat kaya yan na kayo. Takat na kayo ay na ako lang nag-vlog. Wana po lalak kalam niya. Pel siya na machima fulaw. Yak lalal fung nila. Chisel daga misya. Mulyak kaya makuluklal. Ngon kat ilyak. Pange born again. Pange regeneration siya ma. Finshak lom. Wana ko makalam niya na siya bide. Kung te patlin daga. Kung mateng. Tamat na kayo ay daga nag-mulya siya. Lela, kat nagawa na ako lang nag-vlog online. Papa, finshak malala. O yan nagawa makalam niya na siya nag-akwak lom. Kat hindi la tafong le siya, mawo siya pa siya mitlas ko siya. Nake, papal siya mit makum siya natas. Simle circa 1902. Nake, kikiap siya mataga. Fungul ka, taka nake pel siya. Nake, angkuluk siya nake-enmod. In the name of Jesus Christ, kanaus na mga anak kayo. Kanaus na. Na makikiyak nga ligi matlas ko siya. Taga ng fulok na room. Matakin siya bubo. Sano fulok na name Jesus Christ. Nata yok nga slash. Kat liebe mat mas slash. Kat proy gelos papa.
Akes makinyagat na kay wala yurum wangan maupe. Wangan maupe. Kung master of healer. Kat proy begamit mamtay national lalos kapelsing. Kemat siya klan alas mawangan na kakatin pel sumla. Di ka tamlan si wiers. Mapanglak pel toto sumla. For chipio. Inu siya nanaksilas. Wana mata siya kyak sik si fan finan kuam. E fin kum pa el. Kakumakula. Kaya fin kum sik me masingi kakatakula. Or a fashion clash kay siya papa na spinkat na gen gada sumna we. Wikat. Langkalang pakatan yok min wikat. Akas makinyikat. Proy lashing de tuwi. Matlash na kayo wan for lao yak kapensyon. Kat te proy ka matlash ko siya mga na. Kat taga na kaya global mission siya mamakalang mga. Metulong lalgos. Fasing lalgos na kalong. Great commission siya. Katin fakat. Kung na kayo wan ka siya fellow tak. Therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything that I've commanded you, and below I'm with you to the very end of age. Pang oye si mga takanage mission siya. Na manake wow mention na siya siya mataka room me kadin steward according to your will. Diti kat papa. Kain ko siyain karingan ko siya, and at the same time som na pungla magay, som na punpe, som na chuk. To the ends of the world. Pange kelong, pange finsaklong. Align manakay walash mitkoshay to your will. Not our will, but in the name of Jesus Christ, your will. In our fellowship. Mishle langkalang. Siya sin siya langan matalin wigan. And in the name of your son Jesus, kat proy kaksaking kong papa. Amen. Amen. Kulamalap. Kaya prolan na kayo wa? When long? How long? Oh yeah. How? Let